Kube nekukhululeka kuleti 70 tempilo tasesibhedlela iShongwe njengoba setigonyiwe. Lesibhedlela ngilesinye setikhungo lekutawuchutshelwa kuto luhlelo lwekugomela iCOVID-19. Sekugonyete 70 tempilo letibalelwa etinkulungwaneni letilishumi kuleti letingetulu kwetinkulungwane letimashumi lasihlanu nakunye kulesifundza. Leti 70 tilwemukelo loluhlelo. Namhla sitovaccinate sitiva sijabulile ngethemba ukuthi lo mgomo mhlawumbe utasivikela singayitholi COVID. Khathi sebenza kude matima kakhulu because sometimes my patient angena seka critical agula award kuthi wena udophuma so ubambile le virus or what. So kumatima kakhulu vele sesiyabonga ukuthi i-government department i-design ukuthi nathi basinike ukuthi isikhathi ukuthi nathi vaccine singcono ukuthi siphephe sikhona ukuvikela umndeni yethu nasemakhaya. Ngunyalo lesifundza sesibe netibalo letingetulu kwetinkulungwane letingemashumi lasitfupha nakune te-COVID-19 kwashona labangetulu kwinkulungwane nemakhulu lamathatfu. Umphathiswa wetemphilo saseKanimanzini uthi kutawuvulwa letinye tindzawo lapho kutawulungiselelwa sigaba sesibili saluhlelo lwekugoma. Province eMpumalanga singasho ukuthi sesitholile 17,713 yema vaccine yema healthcare workers kulawo sesikhonile kunikeza laba 16,624 sisalele nga941. Lokuhle futhi ukuthi sesisalele ama site lafana nakwamhlanga nala iShongwe nje besilana kodwa labaningi ma facilities aqedzile ngevaccine kodwa kwe sitawu extender kulawa emasayiti lafana naThemba eMbuleni mamitlake naseMiddelburg. Lisekela lendvuna ehhovisi lemengameli levakalise ukugculiseka ngendlela loluhlelo luhamba ngakhona kulesifundza. I'm really impressed with the fact that look, this was a pandemic, we did not prepare for it, and the fact that they were able to designate a site where they said this is going to be the vaccination site, which is what I went through. So when you enter the hospital, you don't go through, if you are coming here for vaccination, it's a different entrance, so there's separation between your normal patients and this ones. We are really impressed with what we have seen. Ihhovisi lemengameli lisicaphile simo saloluhlelo lwekugoma velonke.